Sikubingelele sikwamukele ohlelo lwethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo. Sesihambe sajika ke manje saphatha 6 to 6 usuku wambona kulolu hlelo. Kunezinto ke ezincane abantu abafuna ukuzazi. Ngifuna nje asithatha sibeke kulezi zinto zakhe ejulile ngoba abantu kukhona la abafuna ukuchaziseleka khona. Uzosithatha sibeke kumkhulu ukuthi izinto zakhe ejulile uno 1 no 2 no 3 uhamba kanjani futhi usebenzeka kanjani. Waphinda wathi yena uzoba segoli mhla ka3 lapha kwaMaye ufuna abantu betheleke ngomningi. Uzophinda ichaze futhi leyo ndaba ukuthi ihamba kanjani. Khehla lami. Hawu ngikubingelele umsakazi wami. Ngiyabingelela kubingelela iProduct Network amanye amaProduct umsolo enyembezi kwabakhala umqedwe enhlupheke emzini eminingi. Gobela abanye ogobela inyanga ezinye inyanga. Yes ngiyakubingelela kakhulu umsakazi wami ninjani? Siyathokoza khehla lami siyathokoza enkulu. Sewufikile sewukhona. Awuchazela abantu ngento zakho lezi ejulile kunolwazi oluncane abalidingayo. Uthi nje ubahleplela kancane ukuthi into zakho ihamba kanjani. Babukeli bengifisa ukukhuluma kakhulu ngezinto zala ekhaya ejijulileyo masikhuluma nje ngezinto deep down okuyizona ejulile la ekhaya uthi sinane. Okay la ekhaya ehlala lami sinanansi nakhuzana. Sinanasi isithwalo esisiphakamiso esisebenza ngenkukhu. Sisebenza ngenkukhu yiso lezi yosibona sisebenza ngenkukhu. Mana ke mkhulu mawuthi sisebenza ngenkukhu igazi lenkukhu kumele uhlabe inkukhu. Sisebenza kanjani? Khehla lami ngoba ngithi isithwalo senkukhu mawufika la ekhaya uzothatha sona uyafona uyabhuka fanele wazi ukuthi ufika ngoLesihlanu mhlawumbe uzohamba ngeSabatha right ke sisebenza kanjani masisebenza ngenkukhu ufika uthola inkukhu yesiZulu asiyifunile yesilungu ihamba kancane mos yesilamthutha sofuna lamthutha sifuna lezulu cause iyashesha ihamba kancane izohamba kancane yes mawufika la kulesi sithwalo lesi mawufika sifike sikufaka ebhodweni yaphuma ebhodweni siqeda lapho bese siyasithatha sisifaka ebhodweni kanye nenkukhu siyayibulala inkukhu sisifaka ebhodweni kanye nenkukhu ebese uyasidla wena mnikazi waso yabona ususidla manje njengegoboko usidle enkukhwini manje sibulala inkukhu siyayipheka maqede bese siyathatha la sifaka phakathi sobilisa nayo sifaka sifaka lutho sobilisa nayo ebese uyayidla ke wena uyayidla mawuqeda ukuyidla ubuyela nophisi ekhaya makukhona bathembile ekhaya nophisi ukuthi nabi izinto zabo zibalungele ufika uyabanika sesisebenza mina nawe ngamathambo wayo labo ozobusuke nawo la usubuyele emuva nalomthenzi zokunika wona emveni kwalokho umbu nomphelo wena ngeke bephinde futhi beze bekubambe so nje mawumuntu mhlambe owazi kahle ukuthi cha mina ngumuntu wesigodlo ngumuntu wamathenda ngumuntu wethaveni ngumuntu odayisayo ngumuntu osebenza online lesithwalo sokuthatha sikubeke phezulu ngalendlela ongakazi uzoyibona ibusiness nje noma kanjani khehla lami izinto la ekhaya hleze ngisho ngithi asinayo lento yokuthi uzovuka usunemali kunemali engene ebank la ekhaya sisebenza ngokuthi yes la ekhaya sisebenza ukuthi wena unani yini lena wena ufuna ukuyiphakamisa yes mawuthi nje wena ayi mina ngumculi mina ngukuthi mina nginesitolo nginethaveni mina nginesaluni mina ngibhaka amagunya leyo nto wena ofisa uphakama mina nginamatekisi ngine-Uber leyo nto wena osukufuna ukuthi iphakame iyephezulu sisuke sizokuphakamisela leyo nto ke leyo hey ndonkulu awuqhubeke uphinde ubachazele futhi ezinye izinto nawe ebese mawungabe usuka kulesi ebese kuzoba khona esesikapu njalo esesikapu ke sona sokugcina ke khona ke esesikapu mawusuka la usuka khona yasuka umuntu athi dokotela ngifuna ukuzokwenza lesesikapu alright ke woza ke sokwenza lesesikapu mawufika lesikapu sakho lesikapu esilokhu zelwa kimi mpela leso ngqo lese sibulawela kuwe leso ke sesikaphu ke khehla lami sisenza ngo12 ekusuku wena mawubhukhela ukuthi ngizokwenza lese sikaphu ufaka inakhuzane wena imali yesikaphu bahamba abafana basithenga isikaphu sibuye sekulindela yebo wena yakho nje kuphela imali yesikaphu kuphela le yenkokhelo uzofika nayo kodwa nje wena uyifaka yesikaphu siyathenga isikaphu uyakushuthela sona isikaphu sakho ndoda uyabhukha siyakubhala phansi usuku ozosetshenzwa ngalo mawufika lese sikaphu siphakanyiswa ngo12 ekusuku
usuku makuhluka nosuku uyenziwa maqedwe uyalala yavuka ekseni ubuyele emuva noma kanjani mawufika la khona ziyaphakama izinto zakho mawuqeda nje ukuthweswa ngaso ugcatshwe inhlanga zakhona vembu ayikhona into ethi izogadla ekhaya lento ibulala abantu ekhaya baphephe kangakanani abantu ekhaya njengoba sengichithelela igazi ngalichithela lapha kwekhanda lami uyabona lesi khehla lami ngoba sisenzile sisenze kuwe nje straight ngqo and sinezinto zakhona futhi izinto zakhona ziyakhuluma khehla lami asgage uyozifele nje wena mase kushaya isikhathi sakho izinto zakhona nje wena makufanele ubulala isikaphu ngaleso sikhathi osibulala ngaso iyakutshela futhi into yakhona ekusuku njulele ikhuluma nje clean fika ikutshela ukuthi sesiyacela ke mhlawumbe emva kweminyaka ewu5 uphinde futhi ubulala esinye isikaphu izinto zakho iphinde iqhakaza futhi ziye phezulu akekho umuntu ozosafarisha akekho umuntu okuzothi uzohamba emhlabeni emndenini wakho cha bonke abantu baphila lento ilando uyiqondene nawe not omunye umuntu oseceleni awugalelwe leminyaka wena no awugalelwa wena iminyaka uyayiphilela nje wena ngeminyaka yakho inika uNkulunkulu wena kuphela nje wena siyakhuluma nawe mhla sekudingeka ekseni ngovuka ngizwe ngawuthi hayi ekusuku ade khuluma lamadoda athi afuna isikaphu hamba ufuna isikaphu wena ubuye usibulale ukhona umuntu engisuke nginika wona sobuyele nawe umuvu senzokutshela ukuthi hayi ke yenza u1 no2 no3 sisuke ziphezulu futhi ikhona ke lento ethi uthanda ukuthi abantu baseGoli bezwe isandla sakho ukuthi uphathana kahle kanjani noma ukuthi izinto zakho zisebenza kanjani khehla lami kulabo abantu abalapha na eGoli ngibaphathele nansi inakhuzana baphathele nansi nalo phondo khehla lami uphondo legambling abantu bayithanda mfo igambling ke la ekhaya ayiwineki hayi baba igambling la ekhaya iyashawa baba nalo phondo yalibona nje lo lusuke selithakiwe already yalibona nje lapha athi lithakiwe wena uyalivula la faka uthi kametshesi phakathi uhlikihlelela ezandleni maqede bese usula la ebese uyahamba yakona straight mawuthi umuntu odlala ngefoni futhi nasefonini lo ludinga ukuthi uvuke ekusuku ngo12 bese kuyila uyaqala kuyagembula u12 u1 u2 u3 ugcina ngo3 ekseni ngale ka4 awusagembuli njalo so ilolu phondo ke linamandla ngizobe ngiliphethe lapha neGoli kwaMayimayi ngoba ulibona nje lunaleli bhodlela leli elokuthi ugcwalisela lapha kade noma kanjani phethe nazi izinto zakhona oqala ugqume ngazo uma ethi umuntu mina umuthi ngiyawusebenzisa kodwa awungisebenzeli kudala imithi ngiyisebenzisa ngisebenzeli uqala nganabo makhucululu uqala uyiclean ngawo uqala bese uthatha nalo uphondo lakho hambe uyogembula sokuhamba kosuke into likusala amaphepha khehla lama kudlalwa la ngizolemba ibhola ngizonemba amahashi noma kanjani mawufika nje lapha ngabe uyodlala isipine zonke uyodlala umshini uyodlala mawufika nje ufika ugcobisa uphondo lakho ufika ubamba la umshini escreenini maqede bese ziyaduma lento ngizobe ngiyiphethe lapha na eGoli ngomhla ka3 lapha na eGoli ngomhla ka3 kuyobe kulesihlanu mhla ka4 kuyobe kuyisabatha ngiyoze ngisuke khona ngesabatha ntambama ngizobe ngikhona kuyabhaliswa nje abantu bayabhalisa lapha nebhukwini bhalisa igama isibongo cellphone number sihlangane khona kwaMayimayi noma kanjani yona into le ngizobe ngiyiphethe ngiphinde futhi abantu ngibaphathele nanka amadoda noma ngakunika nawo amadoda yabona lento khehla into engiyithanda ngale product ithiwa amadoda noma ngakunika manje ngithi mina nginikeze nje manje bese ngithi asithathe inakhuzana manje ngithi asithathe inakhuzana manje ngikwenzele nali lahle sibeke la eminyango akwengithi nje intombi yakho ngifuna ukwenzela example sithathe sibeke la ilahle eminyango ebese uyawathatha uwafake la elahleni